urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwohereje dosiye iregwamo Turahirwa Moses wa Motions mu bushinjacyaha ngo uyisesengure hanyuma burebe niba bwayiregera urukiko. Amakuru y'uko dosiye ya Turahirwa Moses yoherejwe ubushinjacyaha igihe yahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiere. Kuwa 22 Mata 2025 nibwo RIB yataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu musore yongeye gufungwa nyuma y'uko muri Mata 2023 nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira no gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kuva muri Mata 2023 Turahirwa yatangiye gukurikiranwa n'ubutabera kugeza muri Kamena 2023 ubwo yarekurwaga by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha hanyuma akomeza gukurikiranwa adafunze. Icyakora nubwo yari yarekuwe by'agateganyo urubanza mu mizi rwarakomeje aho kuwa 20 Ukuboza 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Nyuma yo kumuhamya ibi byaha Turahirwa yakatiwe gufungwa imyaka 3 agatanga n'ihazabu ya miliyoni 2,20,000 nk'igarama y'urubanza. Nyuma yo kutanyurwa n'imikirize y'uru rubanza yahise ajurira iki cyemezo muri Mata 2025. Hategerejwe ko urukiko rukuru ruzafata umwanzuro kuri ubu bujurire.